درود بر شما بینندگان عزیز. برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شاله گلخوجه با شما هستم و نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 21 دکبر توجه کنید. مقامات تاجیک همان منتظر پاسخ روسیه برای برقرار نمودن پروازهای دوئمی و هم تصدیق حکومت برای انتقال دست جمعانه ساختمانچیان است. در تاجیکستان بعد تنفس چند ماهه مربوط با پاندمیای کرونا ویروس به بزکشی اجازه دادن. مراسم بزکشی در کولاب با شرکت 10 چوانداز برگزار گردید. بیماری ها اثر مردم دور شود و دائم خرسندی شود در تاجیکستان ما. بعد تشخیص شکل نوی کووید 19 رفت آمد به بریتانیا قطع شده. اروپا واکنش به آن را بررسی دارد. سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید تا کنون مقامات روس وابسته به وضع کرونا ویروس برای برقرار نمودن پروازهای دوئمی رضایت نداده است. در عین زمان هر دو کشور تا از سر گرفتن پروازهای دوئمی راههای ورود متشکلانه مهاجران را به قلمرو روسیه جستجو دارند. امروز امامالدین ستوری سفیر تاجیکستان در روسیه ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت جانب‌ها منتظر از سوی حکومت روسیه تصدیق شدن پیشنهاد وزارت ساختمان در این زمینه هستند. شرکت‌های بزرگ ساختمانی که جلب میکنن به کار، اونا باید این شرطنامه امضا کنن، یعنی که باید اونا گارانت باشن. گارانتی که معاش پرداخت کرده می شود، یک دویم شرایط کاری، شرایط زیست زندگی، یک جای خواب، بیمه طبی، همه این چیز شرکت‌های که دعوت میکنن باید اینا گارانتی میدن. امامالدین ستوری افزود در صورت تصدیق از جانب حکومت روسیه انتقال متشکلانه مهاجران ساختمانچی از تاجیکستان به روسیه شروع می شود. پیشنهاد ارسال دست جمعی مهاجران ساختمانچی به روسیه هفته گذشته از طرف وزارت ساختمان روسیه مطرح شده است. در گذشته نیز چنین برنامه ها اعلان شدند ولی عمدتاً نتیجه جدی ندادند. احتمال دارد با بهتر شدن وضعیت در مرحله دوم دانشجویان تاجیک محصلین مکاتب عالی روسیه برای ادامه تحصیل فرستاده شوند. حالا بین تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکنند که با گفته مهاجران نرخ بلیتش آسمانی است. در تاجیکستان پس از چند ماه محدودیت برای برگزار کردن معرکه‌های عمومی به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس دوباره بازگشت اجازه داده شد. از آخر ماه اپریل که تاجیکستان رسما بیماری همگیر را تصدیق کرد تا ماه دکبر همه چهاربینی‌های عمومی ممنوع اعلان شده بود. اما بعد تعطیل چند ماه به نظر می‌رسد که در شهر و نواحی چهاربینی بازگشت دایر می‌گردد. از جمله در شهر کولاب محمود جان رحمت‌زاده شاهد برگزاری بازگشت شد. این میدان بزکشی در شهر کولاب است. این میدان از آن روزی که تاجیکستان رسما بیماری همگی را تصدیق کرد تا چند روز پیش خالی بود. اما بعد تعطیل چند ماه این میدان بزکش‌ها و مخلصانش را دوباره به هم آورد. حبیب الله شریفوف سابقه بزکشی دارد. او با شنیدن آن که در کولاب بزکشی برگزار می شود از فرخور برای تماشا آمده است. امسال همه تابستان کرانتین بود، همه محکم بود، خیلی باک شده شده با این نمایش‌ها با نقش سینه بود تماشا آمدیم با. ما می‌خوایم همه همطوری بیماری ها اثر مردم دور شود و همطوری دائم خرسندی شود در تاجیکستان ما. محدودیت‌های جاری شده چواندازان تاجیک را از مسابقه‌ها و راه‌های درآمد محروم کرد. چواندازها تا پنجشنبه ویروس کرونا در معرکه‌های اسب دوانی و بزکشی اشتراک می‌کردند. تحفه‌های مالی و پولی می‌گرفتند و از آن حساب روزگار خود و پرورش اسب‌ها را به راه می‌ماندند. نیازوف در شمال تاجیکستان زندگی می‌کند و در حولی خود بیشتر از 12 اسب را برای مسابقه‌های اسب دوانی و بزکشی آماده می‌سازد. بابا خودشون چوانداز بودن، همین اسبای بودن. اسب زور داشتن که همین کجای می‌رفتن تا سمرقند بخورا مرم میکرد میومد. حکم اون رحمت من کلون کردیم ما راست گپ رسیه ها رو هم رفتیم کار کردیم اومدیم نشد با اومدیم این کسب بوبر گرفتیم. بزکشی یک نوع ورزش است. در تاجیکستان هواداری زیاد دارد. این بازی هم در کلاب با وجود سردی هوا صدها هوادار خود را جمع آورده بود.
намояндагони ҳукуматҳои кишварҳои иттиҳоди аврупо масъалаи муқобилаи муштарак бо шакли нав ва вогиртари коронавирусро ки дар Британия пайдо шуд баррасӣ мекунанд. бисёре аз кишварҳои аврупо ва дигар ҷойҳо парвозҳои ҳавопаймоҳо аз Британия ба қаламравашонро манъ карданд. ба гуфтаи донишмандон ин нави коронавирус назар ба шакли маъмулиаш 70% тезтар сироят мекунад. айни замон ба гуфтаи онҳо ҳеҷ аломате надорад ки нишон бидиҳад ин вирус марговартар аст, бемориҳои сахттар бармеангезад ва ба ваксина муқовимат нишон медиҳад. Мат Ҳанкок, вазири тандурустии Британия, гуфт ки сирояти шакли нави коронавирус аз назорат хориҷ мешавад. айни замон чанде аз кишварҳои дигари Аврупо ва Африқои ҷанубӣ гуфтанд ки ин нави вирусро дар қаламравҳояшон пайдо карданд. шакли нави коронавирус дар ҳоле зуҳур мекунад ки соли ҷорӣ ҳамагирии COVID-19 ба андозаи зиёд рафтори инсонҳоро дигар кард. онҳо акнун бештару бештар ба саломатӣ, тозагӣ, эҳтиёткорӣ диққат медиҳанд. дар рӯзҳои вазнин зиёдтар иншор садо дод ки саломатии ҳар шахс дар дасти худаш аст. аммо бо ин вуҷуд имсол даҳҳо афроди саршиноси тоҷикро дар рабуд. ба радио Суфӣ ва Сарвинози Рӯҳулло дар ҳамин бора мегӯянд. 23 майи соли 2020 се ҳафта пас аз он ки мақомоти беҳдоштии Тоҷикистон ҳастии коронавируси навро дар кишвар расман эътироф карданд, Мунира Ҳакимова, натоқи маъруфи телевизион дар синни 63 солагӣ фафтид. расман илтиҳоби шушро сабаби марги ӯ донистанд, вале ҷасадашро аз бемористон ба назди ҳавлӣ оварда пас аз ҷаноза мустақим ба оромгоҳ бурданд ва дафн карданд. ҳамин хел шуд ки аввали моҳи май ҳама каса касал шудем дар хона. аз ҳамин сар шуд ки фишорамо баланд шуд. мобайни 5 рӯз ба мо шифо ёфтем, аммо модарам баъд аз 2 рӯзи дигар боз табашон баланд шуд. табобат кардем ҳам дар хона, баъд нашуд мо ба беморхона рафтем. дар беморхона 10 рӯз хоб кардан. мерафтем, хабар мегирифтем, хӯрок мебурдем. он кас дар реаниматсия буданд, барои ҳамин онҷо дар омадан мумкин набуд барои мо. лекин ман як илоҷ мекардам, наздашон медаромадам, медидам аҳволашон, пурсон мешудам. хуб буданд, гап мезаданд, хӯрок мехӯрданд шукрона. лекин афсӯс, барои Мавзуна ки дар як хона бо падару модар зиндагӣ мекард, марги модар хеле сангин буд. ҳанӯз ҳам бовар намекунад ки модари меҳрубон ва раҳбалади ҳама корҳояш дигар канораш нест. ҳамин 3 моҳ ба ягон кор даст зада наметавонистам, лекин худамро ба даст гирифтам. барои чӣ? барои ин ки модарам дар оила ҳамамон тифоқ будем, яъне ки аз якдигар бохабар будем ва ман фикр кардам ки мо бояд ба ҳамин равия равем. яъне ки чӣ хеле ки дар вақти модарам оилаи мо тифоқ буд, ҳамин хел рафтан гирад. барои ки ман бо фикри додарома кардам, фикри хоҳарама кардам, пеш аз ҳама фикри падарамро кардам. худо кунад умри падарамро дароз кунад. Мавзуна орзу дорад китоби ёдбуди модараш Мунира Ҳакимоваро ба нашр расонад. ҳамон гуна ки аз гузориши ҳамкорони мо ба радио Суфӣ ва Сарвинози Рӯҳулло дидед, шакли нави коронавирус дар ҳоле зуҳур мекунад ки соли ҷорӣ ҳамагирии COVID-19 ба андозаи зиёд рафтори инсонҳоро дигар кард. онҳо ҳам акнун бештару бештар ба саломатӣ, тозагӣ, эҳтиёткорӣ диққат медиҳанд. дар рӯзҳои вазнин зиёдтар иншор садо дод ки саломатии ҳар шахс дар дасти худаш аст. аммо бо ин вуҷуд имсол даҳҳо афроди саршиноси тоҷикро аз байни мо бурд, ба мисли қаҳрамони гузориши ҳамкорони мо. ва ҳатто поёни соли 2020 ҳамагӣ 10 рӯзи дигар боқӣ мондааст. имсол зери таъсири пандемияи коронавирус гузашт, вале дар фазои сиёсии Тоҷикистон ҳам тағйироти зиёде овард ки ба гуфтаи коршиносон таъинкунандаи самтгириҳои кишвар дар солҳои оянда хоҳанд буд. айни замон соле буд ки ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ озодиҳои сиёсиву шаҳрвандӣ маҳдудтар шуданд. Хиромон Бақозода бо ҷузъиёти бештар.
тоҷикистон мисли дигар гӯшаҳои ҷаҳон дар соли 2020 аз буҳрони COVID-19 эмин намонд. дар ин сол ба гуфтаи мақомот вирус тақрибан 13,000 нафарро бемор карду камтар аз 100 нафарро кушт, оморе ки бисёриҳо шубҳабарангез меноманд. паҳншавии бемории коронавирус ҳукуматро дар ғафлат монд ва заъфи мақомоти дахлдори онро нишон дод. COVID-19 дар баҳору тобистони имсол даҳо донишманду чеҳраҳои шинохтаро аз ҷомеаи Тоҷикистон гирифт, ҳарчанд мақомот сабаби марги онҳоро илтиҳоби шуш мегуфтанд. моҳи март ва пеш аз он ки ҳукумат сирояти вирусро дар моҳи апрел эътироф кунад, Тоҷикистон интихоботи парлумонӣ дошт. таркиби парлумон бетағйир монд ва касе аз мухолифон ба он роҳ наёфт. ду интихоботе ки дар соли 2020 дар Тоҷикистон сурат гирифтанд, инҳо барои тақдири ояндаи миллати тоҷик, мардуми Тоҷикистон хеле тақдирсоз буданд. агар интихоботи президентӣ ваколатҳои Эмомалӣ Раҳмонро барои 7 соли оянда ба қавли қонунӣ гардонд, вале интихоботи парлумонӣ писари президент Рустами Эмомалиро ба курсии раёсати маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии Тоҷикистон овард. паёмади ин сиёсату роҳи пешгирифтаи ҳукумати Тоҷикистон ба ақидаи коршиносони хориҷӣ барои кишвар оқибати хуб надорад. В принципе, власть в Таджикистане укрепляется вокруг одной семьи. قدرت در تاجیکستان در اطراف یک خانواده تقویت می‌یابد. این چیز به وضع اجتماعی کشور تأثیر عمیق می‌گذارد، چون که صاحبان قدرت از مردم عادی بیشتر فاصله می‌گیرند. کشور دو تقسیم شده است و هر کس از روی توان خود زندگی می‌کند و هیچ یک گویا پروای دیگری ندارد. یعنی اگر دولتداران در اندیشه زندگی مردم عادی نباشند، مردم عادی هم نمی‌پرسد که پایدیوار قدرت عائلی حاکم در چی بنیاد شده است. Семья власть придержащих. аз назари сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҳамчунон пойбанди ду шарики иқтисодиву сиёсияш Чин ва Русия монд. аввали бузургтарин қарздиҳандаи кишвар монд, дуввуми ҳамчунон мизбони аслии муҳоҷирони корӣ аст ки солона садҳо миллион доллар ба Тоҷикистон мефиристанд ва як абзори фишор ба ҳукумат шудаанд. як довари бознишастаи футболи Русия беш аз 800 туби футбол ҷамъоварӣ намудааст ки таърихи он аз асри 19 шурӯъ мешавад. Михаил Кошелев мегӯяд тӯбҳои асри 19 аз чарм духта мешуданду дар дохили он пашм ҷой медоданд. солҳои баъд ҳар даста туби худро дошт ки бидуни назорат ба меъёри ягона тавлид мешуд. аз соли 1934 иттиҳодияи байналмилалии футбол меъёри ягонаи вазн, масоҳат ва ранги туби футболро муайян намуда мутобиқ ба вазъи обу ҳаво ба истифодаи тӯбҳо иҷозат медиҳанд. ҳар як мусобиқаи байналмилалии футбол туби худро дорад ва он бар пояи мусобиқаи ширкатҳои бузурги ҷаҳонӣ муқаррар мешавад. дар ҳамин ҳол як устои хатлонӣ ба тарзи ба истилоҳ бобоӣ истеҳсоли тӯб рӯй оварда умедвор аст ки заҳматаш қадрдонӣ мешавад. 6 кунҷа 20 дона, 5 кунҷа 12 дона, 32 дона. ҷурабой Қурбонов пас аз бознишаста шудан тӯб медӯзад. дӯкони ӯ дар маркази шаҳри Бохтар барои қабули фармоиши санги мазор аст, аммо ӯ дар як вақт барои дӯстдорони футбол тӯб медӯзад. мана тӯба ҳеҷ кас 3 сол намекунад дар Тоҷикистон. биёед як ҷоя кор мекунем, мебарорем тӯба, мумкин бо нархи арзон ки меғалтадем. касби ӯ ресандагист, аммо ҳаваси ӯ ба духтани тӯб пас аз тамошои як гузориш дар бораи ин ҳунар дар Покистон пайдо шуд. барандаи футбол ки 80% тӯби дунёи халқи Покистон дастӣ медухтад. манам ба худам ва фикр кардам, гуфтам ки метавониста бошем ки мо тоҷикҳо ақалла 20% мондагиша 1% дӯзем. ӯ бовар дорад ки тӯбҳои духтааш аз маҳсулоти бозор фарқ дорад. ҳамин барое ки мактабҳои миёна, барои институтҳои дастҳои физкултура ино ба мешавад ба қувват. дар Тоҷикистон футбол яке аз варзишҳои дӯстдоштании миёни мардум аст. маъмулан истеҳсоли тӯб дар Тоҷикистон роиҷ нест, аммо Ҷурабой Қурбонов бовар дорад ки рӯзе тӯбҳои ӯ дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ хоҳанд шуд. Азия плюс бо истинод ба расонаҳои узбекӣ аз боздошти як шаҳрванди Тоҷикистон бо миқдори бузурги маводи мухаддир, яъне 24 кило хабар медиҳад. ба қавли манбаъ, зодаи Тоҷикистон аз сӯи марзбонони узбек ҳангоми талоши убури ғайриқонунии сарҳад дар ноҳияи Бекобод дастгир гардид.
دوستان عزیز، فرصتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید از آنکه فردا شما را با خبرهای نو و تازه در افیر منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.